Leta Zunze Ubumwe za Amerika nicyo gihugu cy'igihangange cya mbere ku isi. Abenshi bemera ko umuntu uyoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari wo muntu uhambaye wa mbere ku isi. Ese byagenze bite kugira ngo perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika abe ari we muntu ukomeye wa mbere ku isi? Ese bishingira kuki kuba umuntu yakwitwa ko ari we muntu ukomeye ku isi? Tugiye kurebera hamwe amateka y'umugabo wayoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika akaba perezida wa 45. Uyu bamwita Donald Trump. Donald Trump ni umugabo wayoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari perezida wa 45. Ese Donald Trump ni muntu ki? Niki wamenya kuri Donald Trump, umugabo wamenyekanye cyane ku mbuga nkoranyambaga kubera amagambo yagendaga avuga? Abenshi bavuga ko ahubuka ndetse avuga icyo ahuye nacyo. Guhaye ikaze n'isi y'amakuru agezweho. Donald Trump wamamaye nka perezida wa 45 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika niki yihariye mu buzima busanzwe? Ese niki wamumenyaho nk'umuntu wabaye udasanzwe ku mbuga nkoranyambaga mu baperezida ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika babayeho? Ubundi Donald Trump ni muntu ki? Uyu Donald Trump ari mu bahatanira kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika uyu mwaka, ahanganye na Kamala Harris ndetse n'abandi. Ese Donald Trump azabatsinda? Reka turebere hamwe amateka yiwe, udushya n'ibindi bintu bidasanzwe uyu Donald Trump azi. Donald Trump ni umugabo wavutse mu 1946. Avukira ahitwa New York mu bitaro byitwa Jamaica Hospital, ni muri Queens, ahanini muri New York. Uyu Donald Trump yabyawe na Fred Trump ndetse na Mary Ann McLeod Trump. Trump yarezwe n'ababyeyi biwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ahani muri New York. Ku myaka 13 Trump yagiye kwiga mu kigo cyitwa New York Military Academy. Aha iki kigo yigagabamo hari byo benshi bita boarding school. Aha Trump yakomeje kuhiga ndetse anahasoreza amashuri abanza. Mu 1964 uyu Donald Trump yagiye kwiga muri kaminuza ya Fordham University. Nyuma yaje kwimurirwa muri Wharton School, aho yasoje mu 1968. Aha yaharangirije icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu bijyanye n'ubukungu, ari byo bita economics cyangwa se ubukungu muri rusange. Trump akiri muri segonderi yangiwe kujya mu gisirikare. Ese ukekwa ko ari iki cyatumye yanga kujya mu gisirikare cyangwa bagatuma atajya mu gisirikare? Trump mu isuzuma bumenyi cyangwa mu isuzuma ry'umubiri bakoreye ku mubiri we basanze yari afite indwara aho amagufwa matoya akura cyangwa se mashya aza ku mubiri akigereka hejuru yandi. Iki nicyo bita bone spurs. Aha bitera ububare bukabije cyane ku buryo bitatuma ushobora imyitozo ngororamubiri. Iki nicyo cyatumye Donald Trump uyuzwi nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika wa 45 yangirwa kujya mu gisirikare kandi yarabishaka. Trump akirangiza amashuri yisumbuye yahise akora mu kigo cyase cyubakaga amazu kikayasanura ndetse kikanayagurisha.
ibi nibyo bita real estate. Aha yakozemo ari nk'umuyobozi w'abakozi muri iyi kampani ya se, ariho naho yashingiye organization ye yise Donald Trump Organization. Iki cyari ikigo cyakoraga ibintu nk'ibyase, aho baguraga amazu ashaje akayasanura ndetse akayagurisha ku mafaranga menshi. Ese kuki Trump bavugwa ko ndetse bishimangirwa ko akunda abagore? Ese ubundi Trump uyu yigeze ashaka? Trump mu 1977 yashakanywe n'uwitwa Ivana. Uyu yari umunyamideli w'umunyaceke, aho yakoraga umurimo wo kwerekana imideli. Aha babyaranye abana batatu, aribo Donald Jr., Ivanka ndetse na Eric. Ubwo hose wongeraho Trump ku mazina yabo. Trump n'uyu mugore batandukanye mu 1990. Aha bari bamaranye imyaka 13 babana nk'umugabo n'umugore. Icyateye divorce y'uyu mugabo Trump n'uyu Ivana nuko Trump byavugwaga ko ajyamana n'undi mugore wari umukinnyi w'amafilimi. Uyu mukinnyi w'amafilimi bavugwaga ko aryamana na Trump, n'ubundi baje gushakana mu 1993. Aha babyaranye umwana umwe ariwo bise Tiffany. Uyu Tiffany yagiye kurerwa na nyina igihe Trump yari amaze gutandukana na nyina. Gusa batandukanye mu 1990, aho uyu mwana yagiye kubana na nyina muri California. Mu 2005 haciye imyaka 6 gusa Trump atandukanye n'umugore wa kabiri. Uyu Trump yaje gushakana n'undi munyamideli w'umunyaslovania. Aha babyaranye umwana umwe w'umuhungu. Kugeza ubu uyu mugore ni nawe babana, bamwita Melania Trump. Ese ubundi uyu Trump abaye hate? Trump we yivugiye ko atari yasoma ku nzoga ndetse n'itabi mu buzima bwe bwose. Uyu Trump uvuga ko atari yasoma ku nzoga n'itabi mu mbwirwaruhame ziwe ndetse no mu magambo atangaza, bivugwa ko ari umusinzi, ndetse benshi bakeka ko aba yanyoye ibiyobyabwenge. Ibi si byo rero, kuko Trump ubwe yivugiye ko atari yakoze ikiyobyabwenge na kimwe mu kanwa. Uyu Trump wikundira gukina golf, ese ibyo avuga ni ukuri cyangwa se ni amashyengo? Trump avuga ko gukora siporo atari ngombwa, ahubwo ari uguta igihe. Trump we yemera ko umubiri ari nka bateri, kandi iyo bateri ifite umuriro uhagije. Uwo muriro ukaba wangizwa n'uko umuntu yakoze siporo. Ibi niko Trump abyemera. Trump we ntiyemera ko gukora siporo hari icyo bifasha umubiri, ahubwo yemera ko siporo zangiza umubiri. Reka turebere hamwe inkomoko y'amafaranga ya Donald Trump nk'uko twabivuze haruguru. Mu 1968 uyu Donald Trump yakoze akazi muri kampani ya se, aho yarahagarariye abubatsi. Iyi kampani ya se yakoze akazi neza nk'uko yari yagashinzwe
ndetse bimuha experience yo gushinga ikigo cye aho yakise Trump Organization. Uyu Donald Trump yakomeje gukora aka kazi abimenyekanamo cyane. Uyu Donald Trump washinze Organization Trump yaje kumenyekana kubera inyubako yubatse Manhattan. Yari umuturirwa munini cyane ndetse abantu byatumye abantu bamutinya bamukurira ingofero. Uyu Donald Trump wubatse uyu muturirwa ubu niwe uri kwiyamamariza kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu kindi kiganiro tuzarebera hamwe ese Donald Trump wamaramaje muri politike ubu wiyamamariza kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika ese yinjiye muri politike ate? Tuzarebera hamwe kandi ibintu bitangaje n'amagambo atangaje ya Donald Trump. Murakoze.